Sinu Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala an, taro Resul alaihi salatu wassalam, ka i divo Resul alaihi salam, pira ashabenge, pira malenge wa kerja, istahyu min Allahi haqqa al-haya, lajan taro Allahi čačutne lađaje. Pa te gani u ashabi ranjeme pejgambere se wa kerge, inna lena stahi, pa men čači pasi ya Rasulallah taro Allahu lađa. Teganu peygamberi rengi rangem wa kerja leyse zak na ne odoya lađ na odija lađ koja je tani penjardija mendi nego prma etahfaze ra'se wama wa'a lađ tani ta raketo šero te pazineti ro šero emo doa su isi kireste pa la čerena menga katu islamska alimija akala lafia kutu peygamberi wa kerja etahfaza ra'se wama wa'a ta raketo šero emo doa su isi kireste u stvari značinja jihad o manušte arakiem te pazini pirigodi te načivelan pirigodi melale puča o doa značini kedo peygamberi penela čačutni lađ tani o manuște araki pirigodi to jest pirošeron te pazino doa su isi kireste ki smisla te pazinem te araki te načivel melale bučani godi te pazini hem te araki te načivel melale misle ani godi te pazinem te araki ma te čivel bez veze šubhe ani pirigodi ili pa fitne kola problemi ka kereneli. Isto jare ke do peygamberi pejača čutni lađ tani lađ manušta raki po šero emo dva su isi kireste mislini pe su isi ko šero a posebno ke da ko šero arak šola ojakja emo kana čibma te pomina posebno te lađal ča čutne lađa taro Allahi ki smisla te pazini piro dikiba em piro šuniba pa katikala i kučiba dalje amen lađa taro Allahi ča čutne lađa ket kerla pela fitaro dikiba hem šuniba lađa ali taro Allahi te dikako buča kola nabitro ma te dikan glavja vera manuša lađa ali taro amaro gospodari kada rakhovaja korkori ket miskina amare tikne gođaka niko na dikelamen a Allahu pedere ta havaya tamo taro dvo obavestimo lađali kod o momenti te dika buča kolendar bi lađa te dikan glavja vera manuša lađajali te šuna buča kada korkorija rakhovaja kola bi lađa demek te šuna anglav ja vera manuša obavestina mno Allahanu Kur'ani kao čiri jestehfune minan nasi wala jestehfune min Allah Allah garavena petaro manuša ama na garavena petaro Allah to jest to manuša avdive lađana en garavena piri lađe manušendar ama ket kerela pelafi taro Allahi odvana čerena avdi amen pola džan do manuša nego taro Allah avdi kada rakhovaja kone sami gužba kone sa obešiba hem listina o telefoni pa i klora ne same videa izli slike kola na dolikuini ek muslimani te dikel neli tega niso posignaka ama te da korkuria čova tega ne amarea ča bučukar prava ili pa kada rakhovaja ki guživa ko muhabeti pa i klona videa ko ti si košiba pa minena pela džutne lafija neli si jarao doa tenaka ama kada korkorija rakhovaja tega ne amare kana bučukar pravaja pa ča čutni lađ tani lađ taro Allahi o manušte araki uzal pirovid hem pire kana solencar kašunel neli pa Allah obavestinem kula wa huwa ma'ahum on čači pase garavena taro manuša a taro Allahi na ama Allahi wa huwa ma'ahum
Allahi tanolenca, ovsa janela, ovdikela so ola čerena. Pa kad te dikula pe halalen, odjača čutni lađaja avdije taro manuša, ama nažalost nahem taro Allah. Kada pučle Hasan el Basri, o Hasan pučenle, sar uspijan, te doresea jahar takvalija te ove. Sar doreslanu ja deređa taro bogobojaznost. Te ga novi rangeva kerja, وعلمت أن الله يراني فاستحييت أن يراني في المعاصي وهللوم رزميوم كي والله من stanno di colma pahinema lađam bilu Allahi te di kelma kone stavo harami vas dio dia svest imande uštinum taro sojba razumenjum ca Allah odova soman nostop di colma. Palajan dilum lestarte di kelma ame kone sa harami. Ona nu štralane, ket ka barijarjem, ket ka vas dela ki ja svest pesta, ki peste, hem to svestno ka Allah di kelle, ka Allah janela sučerela, te gani ona nuš ka lađal taro Allahi, čačutne lađa. Amora palanen, te pazina pobuter lađ to elementaru Allah nego li taru manuša. Vajtano nasihati taru Resuli alihi salatu wassalam ko te oporučini pirumete se. Iako lafi čerela pira sahabenca im nenjeva keri lađan taru Allahi čačutne lađa. Olaj raner no, ja Rasulullah min lađa. Narab mod, ja naudja lađ. Naudoja lađ koja je tani penđardiki amen de sar lađ. Ona te lađa taro Allah te arakem te pazine to šerojem su si kileste. Ki smisla te arakem ti godi. Allah te tera pere razna buča. Te no tu melale misle. A uzalo dova su si košero. Ti rejača te pazine su kadike. Ti rekana te pazine su kašurem taro Allah i podja deređa te lađa. Ana sam anglal komanuša. Pa nastavimo pejgamberi alihi selam to objasnini svoje odjača čutni lađ. En tahfaz al batne wama hawa. Hemo manuš te araki pirovođi hemo doaso i sitru aloreste. A kajtan isto lađ. Hema kajtan i čačutni lađ. Te araki o manuš pirovođi hemo doaso i sitru aloreste. Kad te mislini pe ko prvo kan o manuš te araki pirovođi taro harami. Te pazini soam neste čivela. Te na hal harami buča. Te pazini ko hajba ko prvo kan. Hemrez buča. A oko vas upomini pe hemodoasu i si trujaloleste trujalovođi. Trujalovođi anakela mengejek taro najbitna organja. Odvajtano kalbi manuše soru. O manuš te arakem te pazini piro kalbi. Se sarallah ko rodostojno hadisu Rasulullah sam kavakeri. Wallahi na dikela ko tumaro surati. Ko tumaro liko. Da se inšuže parne, kale, bare, tikne, barmale. Wallah na ne bitno do. Wallah dikela tumaro kalbi en tumare amelja delja. Pa o manuš stavo kalbi kao velle. Esavke amelja delja lestar kaliklon. Da puta ne pomina. Našteo manuš te va čeri peci sile čisto kalbi. A ki praksa di ka lestar iklona melale buča. Manuš koja je sile čisto kalbi mora tiklon čista amelja delja. Manuš koja je sile melalo kalbi lestar samo iklon lošna delja. Isto agare ko krugo ili turjalo vođi i si amen da panda je organiko je tamo bud bitno. Organiko a šaje manušenti i gari ko džehennemi. Odvajtano je manuše soru, načutno, neli, delo taro telo. Po manušanim te lađal, te sikavi, te motovi, te reklamirini, piro lađutno tam. Pogotovo akana, kada krugjam ki aktuelno sezona ko te kapočminen,
tate diresa, pa o mănușa ki kalen pesta roșea, taro barota tipa, uzalo doa, muku murșa, o juvla, pa nažalost die nelie lač, tane dia koja na šaldili. Na šaldili, pa dia o juvla, nažalost, poput bizošeja hirena, nego su isišeja u prolende. A pa da pobaro musibeti, so murșao doa di kena em čutinena. Niko na reagirinela. Kerao Allah fi amen manușa susiam, kodini manușa kula practicuinao islami. Amen malami te reagirina. Na manușena vrial so dika, nego te reagirina ki familija, ki porodica. Odlo najpašutne su siture alamende, vai borđi sijam tečera. Borđi sijam, ko šukartu putina, tarološno to vratina. Ama amen aldije, nažalost dika, heme čajen, heme borjen, heme rumjen, car ko samo način, car ola, samo uravena pe, ama niko ne reagirinela, samo rečutina je. A on so reklamirine nape, od ona ne gajda. Bitno oj to vele pa posiri princeza, oj to vele pa posiri lepotica, a tu hađija, daj gajda go, a nema veze. Sabe nema veze. Kao da ljubomora ko muršav dive. Biste jami kao Resulü upozorinem glavo de youth na neko dženneti te kula. Emiriš taro dženneti na ne to setine. Manuško anane ljubomorno. Uprav pireće rutne. Na pazinje rumjaje čaja e penja. Sarko samo način ola uravena pe. Kaj džana, sočerena. Pa je to ono bud bitno palanjem. A vardije, nažalost, amen demek. Nikakvu skladi namen, ne li kakva je evropsko sistemi, ona je težina pek savremeno doba. A vallahi, sita tipa dosta, ama o džehennemi tamo najta to tarosa. O džehennemi tamo najta to tarosa. Morate pazina. Morate pazina. Enča čutni lađ, taro Allah tamo ema kalam. O manušta araki povođiko prvo tam, hem odlasu i siture aloleste. Taraki piro kalbi, hem te araki pirela jutne, tana taro trupi, tena pučari. Tena pučari. A die musibeti vallahi, uzalo muša so pešeja pestari karen, ođu vlada, rastur keren Allah i tu putinim kudini tadora keri. Nastavimo pejgamber alaih salam, to objasnini, sve odjača čutni lađ, taro Allahi azza wa jallem kavačeri, wa an tezkura al-maut, hem godite detut kome riba. Wa men arada al-ahirete, terake zinete dunja. A ko je mangelo ahireti, to jest ko mangelo ako uživini, ko dženneti, no ovka čavi o ukrasi ki dunja neri, dunja lukoser ukrasija, kova ole e dunja nudin. A това назначини kao manuš te mu kelo dunja luko, hem te va kera, pa dobro na pošto je jare, ajde butina je te kera, a men je pare na valani, ne, na odova, nakod ja smisli, nego a kao značini, o manuš te trudini pe, hem te probini, mate ovel robo e dunja lukosoru, nego robo je Allah esor. Se ko ulo robo je dunja lukosoru, naštijat ovel robo je Allah esor. Je nemoguće, la duj bučan, našti ove robo hentaro dunja, hentaro Allah. Jer koji tamo robo je dunja lukosoru, na jedne vreme, ni te klani, ni te postini, ni ništa, nisu mi badeti te čeril. Manuš od dunja lukova lani te lelile sad sredstvo džiko pjero cili. A od cili tamo ahireti. Jer od tamo večno. Od dunjaluko je tamo kratko. Emo vidje karakel. Pa od dunjaluko neko će sredstvo džiko tiro cili. Ama mato veltu ke cili. Ke leste tu živine. Ako ahireti ke tkare te propadine Allah i taraki. Pa hemodova perela ki će čutni lač taro Allah. O manuš godite delpe komeriba. Subhanallah. Hemo dva perla ki lađe. O manuš te delpe godi komeriba. Nekada. Bešta i drum.
razmisli hari, sotu tajike. Tu kakana kate beshea e kud bashunea, shane koduri već si vela tijelo čefin. Šajtaj oduri neko ne već to čefini s premijadem, hazeri tamo, taj stali spra Timoteove. Veze prava musliman, trudin tu te lađa tara Allahi, čačut ne lađa, em tiri lađ prema Allahi pobali neko nego prema loma duša.